Breaking news. Residents of Nasir, Ulang and Burebiey dismiss government food aid claims as false report. May 27, 2025 Nasir, Ulang and Burebiey, South Sudan. Citizens from Nasir, Ulang and Burebiey counties in Upper Nile State have strongly denied allegations that residents from their areas recently received food aid delivered by the government of South Sudan. The rebuttal comes in response to images circulating on social media, which purportedly shows citizens of Nasir receiving supplies from government aircraft. Community representatives and displaced persons have labeled the photos as misleading, asserting that they were not taken in Nasir or Ulang. None of the individuals in those pictures are from our communities, said a spokesperson for displaced residents now sheltering in Ethiopia. We know our people, and we can confirm that no one currently resides in those areas to receive any kind of aid. According to local sources, most inhabitants of Nasir, Ulang and Burebiey counties have fled their homes due to recent airstrikes and reported use of chemical weapons and poisonous gases. That attacks have left towns largely deserted, with survivors seeking refuge in remote villages or across the border in Ethiopia. Our people are still traumatized and struggling for survival in unfamiliar lands, said Nsair, a community leader from Ulang currently based in the Gambela region of Ethiopia. To suggest they are receiving food from those who bombed them is not only false but deeply offensive. The attack of chemical weapon usage has raised international concern, with humanitarian agencies calling for thorough investigations. Malamidi Greco, Chiladata the Lonkatadon Kelkane, Larangone Bine Kamitama, La Michekek, La Mutot Kaku Ulang, Nasir, Burebiey. Akan konore larkadan gonero mi jiramutong ben kabonama goro bubono bijagor ko bisanalama bija surprise ko di lar dial kamne ke yedi ko kulai jeking wama misi chanalama misi gor ke chiramat trebun nama anamojan bakan di long nei ke jan ta di nin ko de kai jeki jan misi ramat kabonama ko gurdu ke chanalama ne awo kon lar lat kon antama mi se kon lat kan inde chewa ka kornin tun chewa che kon lingano chikuma South Sudan che la no take a belt ti non kana ser to non jewech tun chen kana ser ka ulang no de ko mo ko kwan ti cham kan ka na mo che kon ling char lat ke jowa chewa no chikuma che belt cha non goro da jewech de ka lo da ga lo ka bel ka chikan chikana cha Luigi nyok ano de na Luigi ne ken na mo chikana lat ka kor yo ko men chewa no loy ni chieno kun kwai ba mo ka bel ka mu mo chikan tam wan chikan ka lat ka kuja mano en bak wele chikana lat no te ka bel bu kan no gi wich na mo cha ja gak kwar bok in na kwar bok anasar ani ni kot na luak nyakot de lo ke la de guano ne to te janyo ku turun tron ke ne de charlat ku turne ka jan kornin titine ka ne sika ne ko ta la mungi ne yang wa mo rai chala do ku mo ne ka ta la ne ko ti chu ti chala ka bel kam bel ke ne jikan ga no ngai kan gwa sigan kalatan kondina sar ke kondi community ka tin tam wa mo kan dial ta la ram cha mo ka bel ke chi lo bel chi kap ka kuma Chika raja mogaga no raja machi to kan raja chala do kuma kan turun tun cha tun de jal kato ka social media chiga turun nena ko en kuma raja lada moka media arai kaja siet tok ka raja mogak akwar bok ninya kot galwak ka che yang opinion gwa no kon tala ne ko tun ngoda wami ticheng en le mo na mo ka jan gwa da rai kona no Cher ka mane kon no ja nai cha ga da ke cha nai cha ga yu gwami to ga ko Nasir Ulang abane ka Burebiey gwamo tala ne ko to moten ti siang tana tama tila hale man kagat kiedong ti deu gwa bel ko ba ko moy ka bel antama ne ko dial chi ga ban ku yero buin ke Ethiopia ajan gwa chi ga bupatan cha ga moy ka wat ba ga loten ku aji antun tarol buin chel ka Burebiey rol buin ka Matar tane ta cha binyorten cha moy ka waten ajan gwa de la ka tan tama kan kaneta loka chike kuma rol buin ka chi kuma sa Sudan
Duno ke jiyan tin lana lop ne to dap te chadak. Ne tonta ka ne to lok jisa Sudan te chadak ka Nasir ulang ke Burebiey. Ka ne to lok nan tam rol buingwama ka Matar ka ne Burebiey. Ajan kuja lok natan la tele jisa Sudan ke sa Sudan michi rabbel chi yenon ko badak ke bejewet sa Sudan ka Nasir ke Ulang ke Burebiey ba ko lo ke pak. Raja mo cha la do chi ra nutok jana kach. Aja raja go ne bune lo yenta ma ka go ne de yenta liang kan no me chi la de joga me chewa. A cha jojo no chi tok tele ne to mot ka Nasir ke Ulang abana ka Burebiey ti cha lo ka bel. Raja mo arai kach ke chikana ko penyo turni ki antone kan gwa non kan daten siga tur ne na ko nan ka ne ko long. Ko kon chinai ne ko chinai ga de kwich ka ne to che chiga ne ko arai kai ke chikana ko pin ba o chi arai kai ke karada ki chi kwar an right ni kwar bok ni ko galwak che ko pin to chi arai kai ke karada no moni akwen community kanware anwo lat ka micha tok ke social media te ga ne cha lok ka bare poram ba to eno cha lok beli cha to kwa turun te chia turun ni jiwait tuwa kan win to koken baga bunong ba lat ka social media nyo da kana no cha yu na sare cha golo ka bel na mo po ne chi kai karo ada akwane dor ke kwana da talane de cha boka bom ke cha dor ken wang te de nong lok bel nyap cha ra mo la no o ra mo kai leu chi tok e kai ye ne ko go ne obia telian ken no telemisya na misira da lat kontenero bunya tama ayan wa ja ne nyorten wa ka ne he ji an tenterol buin ajara da mo go ne bne no ya ka de yen len ka tungare chilai da te da long ka ta dun kel ka ne biata man